Apo yo tutwa luang me lao. Atamo jo ame oneno video mara me actually chabi toro karo. Ako ni lokom bishop wano duge ye chien. Tie bishop poro ti lao kan. Niango tek kao ba yo yero. Kao yere kene. Kere kao jalle pi jo ba. Kere kao jalle pi gising jo ba keken. Peonia. Bishop Professor Alfred Oloa. Me Lao diocese. In Lao diocese party West Lao. Bishop yin pebe da tichuba. Pebe da tichuba. Kekani ani gere gere te oba we kunyi beda yod bot gamente. Tetum. Bishop timma yini timu awuru mache kare me queer. Obwa doctor mi yinu miero gamente chimi officially. Ibeda radisi ko mayedon. Ken moto ba moro ke kendu peo neni komi. Wado neno kamot me gwoko queer. Pijami to worry parliament. Krejami to be president. Karangwa wana neni komi. Wando peo neno tiyo ba. Oneno ka tiyo ngichi. Me gwoko queer. Kere kwalo. Bishop yine beda tichoba. Atichoba pe kere pati. Yinu numiri siam yona rioni dushu arorom. Pen jone gine ngioni atichoba okonyo. Bishop yini kwa isye ne me konyi. Niri tiye gine me miyo jodushu konyi. Dangara kwa yo krisayo. Ni mano beda chake. Meneno bishop. Kami ya te gwako kuira. Bera dog lona jome task force. Nyo jome security. Onem ikomoloa. Oluwa ugere te tichoba. Oluwa pobe de tichoba. Kekene gamente no timo rashi. Karamo oluwa ti hokwan. Ami oluwa ti stranded. Ati oluwa putpe. Numiru luo oluwa. Tomi oluwa ti choro yigament. Nino oluwa pekere motoro me tichoba. Kadi. Chante biro ridulua. Chante biro ridulua. Luate mu amer kote piyo kote